Lenhlangano yakaLoop Commission ke namhla ke ihlomilise ke bantu kule bahlukehlukene bantu kule sebajovile bagomela wona ke umkhuhlane we-COVID-19 kanti bathole ke tipho kusukela ku-number 1 kufika khona ke ku-number 3 kanti ke wecala ke uthole ke umhlomelo we-voucher 500 emalangeni ukuthi ahamba uthenga ke igrocer wesibili wathola 300 emalangeni kwase kuthi ke wesithathu ke wasuthola ya 200 emalangeni sakhuluma ke umnumzane Mambo ekhulumela yona ke lenhlangano yakaLoop Commission uthi babona ke kufanele ukuthi bachubeke ke bakhuthade wona ke eMaswati kulandzela ukuthi nenombolo tiyatshengisa ukuthi sebayanza ke abantu labathola wona ke lomkhuhlane we-COVID-19 lokungafaka ke live laseSwatini ke ebungotini uma ngabe kunebantu baseloke bangakajovi igomile wona ke lomkhuhlane bomakhelwane nabasho bathi bona bakugadze ukuthi in 2 weeks time kutabe sekuhlasele kakhulu but thina sesikubonile lokuthi vele sekuhlasele kakhulu asingabadi thina ngoba sibuka tethu inombolo sithine eSwatini singanalo na ubuka ke lethi inombolo tethu so ubuka abantu laba testa positive namuhla sekuyasho ke ukuthi sekukhona lokungasalungi sekufuna sigijile la sikhona khona ke namuhla ninenhlanhla namuhla sashito babe kunene thini benenhlanhla nathola ukuthi imishini inidonsa ningadonswa nangumuntu donswe imishini yebelungu yanidonsa futhi endzaweni yonke la kujovelwa khona labanye bashayele tincingo bangasapheli bathi Loop Commission jova ngakuphi namhla sina kujova khona sitothola ivoucher impendulo ithi no ivoucher uyayithola uma ngabe wena uye wayojova akunenzaba lokuthi ujove kuphi Makethobile inkambuli lokukhulumela labo ke labathola tona ke letipho uthi te yena ke sovele kutawucala ahamba ayakushumayela lona ke livangele ukuthi bantu ke bahambe ke bajove bagomele wona ke lomkhuhlane we-COVID-19 washo ukuthi babonga kakhulu kule nhlangano yalo commission ukuthi ibaphele tipho nokuthi iphindze ke ikhuthade sona ke sive seMaswati ukuthi sathe lomjovo wokugomela lomkhuhlane we-COVID-19 sinendlela sesithole lokho impela asiphumeni siyomemetela lokuthi asijoveni inkosi yami ungadosi naso uphatheke kakhulu sibhlungu lesifo sibuhlungu bantu abakethu siyabonga Loop Commission ngathi ungenta njalo vele ngoba abantu babanje bathanza lokukhuthadwa kumnanzi nje lokukhuthadwa buka nami bengakase ngakhuthada abantu ukuthi hey hambani niyojova nini sengidawukhona ke manje ngigcoke nalesigcoko sami neskipa nyalo nje angisasikhumuli sengicala vele ekhumbini ngiyamemetela ukuthi asambeni siyojova Mamba ukhuthate sona ke sive seMaswati ukuthi sichubeke ke sijove kulandzela ukuthi mhla ka10 kuyo ke inyanga lesetulo lokuhlomelisa ke kutase ke kuyagcina kanti ke umncintiswano wokuhlomelisa ngato ke titulo khona ke emabandleni nasetinkundleni utawuphela ke nakuphela yona ke inyanga lesetulo etindzabeni temsakato iMaswati channel ngingeri Carlos nacela imvilo Dlamini sesitokotho.